Ku munsi w'ejo kuwa gatanu isaha y'isaa 12 nibwo leta ya Iran yatangaje ko yafunze umuhora wa Hormuz ku mugaragaro. Leta ya Iran ikimara kubitangaza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ntizigeze zisheceka kuko zahise zitanga itangazo ko Iran ishobora kuba igiye kwemera ibyavuye mu biganiro bagiranye, bitewe n'uburyo izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli rikomeje gufata indera mu bihugu byinshi bitandukanye, noneho bikaba akaburaburizo ku bihugu bidakora ku nyanja. Urugero, mu Rwanda peteroli yazamutse ku kigero kirenga 34, ubwo ndimo ndavuga esanse, ndetse mazutu izamuka ku kigero kirenga 13% ku bijyanye n'igiciro cya gisanzwe kiriho. Leta z'ibihugu zari zitangiye kwishima zivuga ko noneho hashobora kuba hagiye kuboneka agahenge ndetse n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigasubira uko byahoze. Gusa uyu munsi nibwo Iran yatangaje ko uyu muhora wa Hormuz wongeye ugafungwa. Ibi biramutse bibaye bikomeje gutya, igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli yaba esanse, mazutu, benzine ndetse n'ibindi cyakomeza kuzamuka kugera aho cyagera no ku kigero cy'100%. Ariko se hari buze gukorwa iki kugira ngo Iran ifungure uyu muhora wa Hormuz? Niki kiri gutuma Iran ishobora gufungura umuhora wa Hormuz nta n'umunsi urashira ukongera ugafungwa? Muri iki kiganiro ndakubwira imva n'imvano y'ifungwa ry'uyu muhora wa Hormuz, mubwire n'impamvu Iran ishobora kuba yawufunguye igahita yongera ikawufunga nta n'umunsi urashira. Bana nanjye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugera gisoje, uri buze kumenya byose ku ifungwa ry'uyu muhora wa Hormuz. Uyu muhora wa Hormuz ni inzira y'amazi ihuza inyanja y'Abaperesi ndetse n'indi nyanja nini ya Oman. Uyu muhora nubwo ari mugufi ufite akamaro gakomeye cyane ku isi yose. Bivugwa ko igice kinini cy'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi yose binyura muri uyu muhora wa Hormuz buri munsi. Iyo uyu muhora wa Hormuz ufunzwe, si ikibazo cy'akarere gusa, ahubwo ni ikibazo cy'isi yose. Ibihugu byinshi cyane cyane ibyateye imbere mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'inganda bikoresha peteroli inyuzwa mu uyu muhora wa Hormuz umunsi ku munsi kugira ngo ubukungu bwabyo bukomeze kurushaho kugenda neza. Iran yatangaje ko gufunga uwo muhora wa Hormuz atari icyemezo cyafashwe mu buryo bworoshye. Bavuze ko ari igisubizo ku bihano bikomeje gushyirwa ku gihugu cyabo, cyane cyane ku bucuruzi bwa peteroli. Abayobozi bayo bagaragaje ko badashobora kwemera ko ibindi bihugu bikomeza gukoresha uyu muhora wa Hormuz ku nyungu zabyo, mu gihe bo ubwabo babuzwa kugurisha peteroli ku isoko mpuzamahanga. Mu magambo yabo byari uburyo bwo kwerekana ko bafite imbaraga ku rwego mpuzamahanga kandi ko batagomba gufatwa nk'igihugu kidafite ijambo. Hari abasesenguzi bavuga ko Iran ishobora kuba ishaka gushyira igitutu ku bihugu bikomeye kugira ngo bisubire ku biganiro ku bijyanye n'ibihano n'umutekano mu karere. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igisubizo cyaje vuba kandi gikomeye. Amerika yavuze ko gufunga uyu muhora wa Hormuz bidashobora kwemerwa kuko iyo ari inzira mpuzamahanga kandi ifitiye akamaro isi yose. Yongeye iti, dufite ubushobozi bwo kurinda ubwisanzure bw'inyanja kandi turi buze kongera ingabo zacu mu nyanja kugira ngo uyu muhora ukomeze ufunze nk'uko mubyifuza, namwe ntimuzigere muwukoresha. Abayobozi ba Amerika batangaje ko ibi bishobora guteza ikibazo gikomeye ku bukungu bw'isi. Urugero, izamuka ku bijyanye n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ihindagurika ry'ibiciro ndetse n'ingaruka z'imibereho y'abatuye isi. Ibi byateye imbogamizi cyane ku isi yose. Ibihugu byinshi byasabye ko habaho ibiganiro bihutiyeho kugira ngo hirindwe ko ibintu byakomeza gukomera. Abasesenguzi mu by'ubukungu bavuze ko uyu muhora uramutse ukomeje gufungwa igihe kirekire, ibiciro bya peteroli byahita bizamuka cyane bigatera ihungabana rikomeye mu bihugu byinshi mu bijyanye n'ubukungu. Hari impungenge zikomeye z'uko ibi bishobora kuvamo amakimbirane ya gisirikare hagati y'ibihugu bikomeye, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagerageje gufungura uwo muhora ku ngufu. Iki kibazo cyerekana ko isi yose ihuriye ku murongo umwe, aho icyemezo gifatwa n'igihugu kimwe kikaba gishobora kugira ingaruka ku isi yose. Ikibazo ni iki: ese Iran izakomeza gufunga uyu muhora cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizagira ingamba zifata maze zitume Iran ifungura uyu muhora wa Hormuz ufitiye akamaro isi yose? Igisubizo kiracyategerejwe na leta z'ibihugu byinshi. Ese Iran iri buze gukurirwaho ibihano cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze gucururuka?